atimpa bona no tons ngwa o di tons bompa ya di ko wi kofi da na mi jana jam de la kofi na we de na be na ko si asane we na me ga say na me ga say yenyi wo mu se wunyi duru ba bia afei e ba be ye part of our language. Oh, okay. After Matthias. Yo obu oruma unya nyiwie ya. Just obompa na kakra na fa. But e fa wi na be kan ho dia. Unyi wo mu a. Start ye no aba. Na say wo no Nyankopon honhom no bo so mo. So ati ase. Enti ene kofi aje de me nya sure. Cause ono de tons wa start bompa kofi sesi e. Aropa enim si ye ma wo achen ye gidi se bibia boko de. Bisimi chia nurse ni kofi aje. Om se tons om tons bo. Na what say nurse na obo tons da. We dey imagine what picture we dey. E say una wo so onim tons bo na me bi say. Nurse nim tons bo. O da ye bompa yo you go say bo so me mpan na e ba o de akugina nurse ho. O bompa o hene to aso ye beba abusia fo ye no boba se so amezi manaka kan ye fa gudie mu sam no ye mfem na money town ye nko the Great Omega Academy amaso ase ano pay se mfa ensem ne bra general art visual art business home and economics afi general science technical where we JHS na open secondary school papa akona so atimi akotwa dia eno ani Great Omega Academy state of the art facilities ebi o school mu ho ura school mu a ho no ntontom no covid-19 school mu ho fe ye pa etimi no tunchia se wo we JHS now the office say secondary school ni adoto ye na ho wa for ani chemu our Great Omega Academy yes 50 student amobekọ no school fees no ya twam hu mienu no wo tua half na yenso yentua half school e wo kukrantumi 0243 214 720 0243 214 720 afi yenko nyefa ensem bra iwo fa Champions League endra round of 16 no second leg no matches no be ekoso na se die start e brada no na se netie Bayern Munich etime Salzburg ebone kanison emomtimi bako Napoli anasetima for Liverpool etra ho ema Inter be bone kan bako a wono so etimi ante Manchester City nra ewo Itia Sports Stadium omni Sporting CP ekotie obi anfa ball anto etram Santiago Bernabeu na no attention no na so ewo ho Madrid etimi che Paris Saint-Germain ebone kan yesa ema Paris eti kanu bako ka Blatefano Karim Mustafa Benzema ebo 3 goals and afi Kylian Mbappe ti kanu bako edima team fan PSG is say teams are qualify ekobo quarter finals no enie team fan Madrid are qualify our 3-2 on aggregate on they call afi Manchester City 5-0 on aggregate on they call Bayern Munich 8-2 on aggregate one they call Manchester City one they just Liverpool so at the 2-1 on aggregate are qualify 84 teams way and are qualify nyame adama next week no another round of 16 no second leg matches no e be betimi atotoja ye dem so no ye dia ba kwa Masters Europa League no matches ni be ekoso ene e be koso FC Porto tra ho ema Lyon e be bone kan ba kwa wantimi ante Samson Robertis etra ho ema Eintracht Frankfurt e be bone kan me no ema mutimi bako nyame adama ne Sevilla etonsa e da fe West Ham afa Atlanta Bergamo etonsa da fe by Leverkusen no mo dia boom e wo Camp Nou no Barca etonsa e da fe Galatasaray no mo dia yantam so Scotland no Rangers etonsa e da fe Resta Belgrade no mo dia boom Portugal Steam fan Sporting Braga etonsa e da fe AS Monaco e na fe Neseka big game bako etibaso Germany RB Leipzig etonsa e da fe Sparta Moscow because of say Russia for in say who amuni Ukraine for the anything and for etimi yi Sparta Moscow e do ma free e ya Europa League no into RB Leipzig automatically am qualified e wram e quarter finals yanko Europa Conference League no and the matches no say they be call Pork e Greece etonsa e da fe Gent afi Partizan Belgrade etonsa e da fe final Sparta Praha etonsa e da fe Tima ye fe HS Lask no fe the yantam so Vitesse Arnhem etonsa e da fe Jalwasi AS Roma Bordeaux etonsa e da fe AZ Alkmaar Leicester City etonsa e da fe Star Reniers no fe the boom Olympic Marseille etonsa e da fe FC Basel fe Switzerland no the boom Sasuna PSV Eindhoven e Netherlands etonsa e da fe Copenhagen no fe the yantam so EPL nyame adama ne standing matches no ebi be so Norwich etonsa e da fe Chelsea afi Southampton etonsa e da fe Magpies Newcastle no the boom Wolverhampton Wanderers etonsa e da fe Watford afi Leeds United etonsa e da fe Aston Villa na fe on so atimi na yantam so where matches nyame adama ne ebetima tutodwa e wo EPL no Manchester United me no kase da Bradford Luke Shaw yeso Bayern or the Ajimufita e bobo en penifo ne ba betena se contract extension no so atimi stande e di amano eno awuram e wo Santiago Bernabeu ye di game ni bewie no Karim Mustafa Benzema en penifo
abona baso say man of the match no enkoma no nanu a Benzema ni hat-trick no say wuramu Madrid all-time top scorers na say enetie Cristiano Ronaldo enetimi ball 450 goals at the Madrid afia Bratia fan Raul Gonzalez ball 323 goals at the Madrid Karim Mustafa Benzema meno kaseno a otimi besan Bratia fan Alfredo Di Stefani ho na Alfredo Di Stefani no otimi ball 308 goals ho na so no Bratia fan Benzema ni 3 goals no enso otimi na beto so 309 etu ko Madrid abakwesema player fan Karim Mustafa Benzema and player otoso miensa wetima bogos do to edema Madrid a 309 goals and a Bratia fan Alfredo Di Stefani so timi ball 308 goals ha yede mo samono yede aba na wonu say Bratia fan Karim Mustafa Benzema eno anu adi 34 na just 34 years 80 days ho wono and a player eba no for Champions League ma oye the oldest player wetima ball hat-trick Karim Mustafa Benzema no and this abakwesema no enso etimi kogu ya eno so ye ba Bratia fan Mr. Benzema baswa yede mo samono yede aba eno awuramu ewo Juventus ana nya semketo omo prepare ho e de twen Yellow Submarine ana afeti me fan Sampdoria eye chese Italian Serie A no na Brantia ye fan chese Brantia awuramu fan chese one quadrado eno wantimi antreni amfa ma Juve na so Paulo Dybala abate fa Jojo Chiellini ana fa Brantia ye fan Matthias de Ligt eno mutimi ye training e de ma Juventus a ye no so ne nkoma free Massimiliano Allegri coach e de ma Juve de mo samono ye de aba eno awuramu Santiago Bernabeu after referee fan Danny Maakye au free Netherlands Bonaben emi adi game ni bury no yes so penny fan Nasser Khalifa any Mr. Ronaldo aye sporting director and man Paris Saint-Germain no also timi contact referee no ema se kade no mkobu referees no ema me no kashe cameras no also timi capture no penny fan Alexander Safin o ye for boss say nyame ade me meeting be koso so mko hwen sensem no wa hwe penny fan Nasser Khalifa no ban also betimi akoma na ye de mo sam no ye de ama onu say Jose Mourinho wono so yetimi ban no 2 matches onu say omo na yes Roma any Hellas Verona ebo game bi watch say Roma Pontes no yes coach ni timi kodi nse home ema ban etimi koma no me no kase coach no enso etimi 7 ban awie nyame ade ma weekend Jose ebetena bench ade ma Roma ede musam no ye de aba yes no Neymar enso ni goalkeeper fa di la Roma enso de ntokwa ekwahyehe so ema yes no na anese Bratia fa Neymar ekache di la Roma say one first goal na ye team Bratia fa no Benzema ede tika no yes Bratia no na isemfonso no efi di la Roma ema di la Roma so kache Neymar so ono so no gina game no ono so amohu ema sentokwa enso timi bai ema na is a place no Marco Verratti mo Messi mo and the timi pattern tokwa na between Neymar and Bratia for di la Roma ye dem come for bedi mo sam no ye dia ba ye see Mbappe so afede why ready some mad no bakwa akobọ I say no after the game no and I see Mbappe so ekodi komo baby so na afia de kondo so be sia kan ma PSG dem Madrid in the next year nyame no asama no Mbappe so be guram e wo team e fa no Madrid a ye dem sam no ye dia ba Chelsea Bratia fan with James Akopra na 4 matches and obe mix onu say Chelsea nyame adem ne omne Norwich or more afam no Newcastle nyame adem Sunday Bratia fan no ye James more Lille Metropole or more and afi Middlesbrough FA Cup ono so o ma ye dem sam no ye dia ba Sabre ye mrefie ne ani komai Ghana Premier League and no standing match bako etimi koso the Nation Wembley Accra Sports Stadium House of Folk etimi chi Wafa Bonekani no ama Wafa etikani bako Kwame Obi Junior Solomon Tare penalty and odi bogo edema House of Folk amino kase eze House of Folk ababeto so bako sa enum 29 points Asante Kotoko 41 Adriana Stars 33 Olympics 32 Beche United 31 House of Folk 29 African Faisa 29 Mediama 29 Karura United 28 points na Dream FC 26 chance na last train no say NTA 11 Wonders 20 Wafa 18 points and na fe team I final Limina Sharks so 12 points ya dem sam no ya dia bana no aguram the Nation Wembley Accra Sports the big game na course no Salama Dams and 24 the man of the match no enso etimi man na ya dem sam no ya dia ba enwa man Premier League no matches no match day 10 etimi course na Northern Zone say enekoi Kumasi Sports Academy etra ho ema Fabulous Ladies ebe bone kanba kwa wetimi ate Aston Ladies etimiche Supreme Ladies bone kanba yesa ema Supreme Ladies etimi ate kanu bi sanso na Dreams Ladies enso etimiche Northern Ladies bone kanba kwa wonu su etimi ate Prison Ladies etimiche Savannah Ladies bone kanana Savannah etimi ate kanu bi yanko South Zone na yeni komai Soccer Intellectuals etimiche Tender Queen bone kanba no ema Tender Queen ate kanu bako sanso na Army Ladies etonsa na the Belly Ladies obi anfa ball Anthony Nyonko atem
Sasuna Sea Lion etna ho ema faith ladies eba boni kanabako Sea Lion etimi article no police ladies etonsa edefa immigration ladies ema police ladies etimi chi immigration ladies ebone kanamiesa immigration ladies etimi article na yade musam no nyame adom ena yade ama no yenko the blasters of Ghana ne ani komo eno the management team no opani efa Mike Adom Alaji Grusamo ekohia eye meeting ema me no kase nyame adom na nwumle ena squad no aba bonten na no abrempon me de mani kwetete ho ehu afie new players a ebetimi enso etimi anta blasters ye squad a ye de ko face Nigeria nyame adama 25th match e the new constructed stadium Cape Coast bonten so na wo hwem nante foforo ebetimi abama enie Osman Bukari nyame adom boy no obetimi aba bebobi afa brate no Antonio Samenyo wano so eba Lori Ousu wano so ba Felix Afele Jan wano so ba brate Mohammed Salisu wano so ba Richard Ofori meno kaso wano so oba Tefan Majid Ashimeru wano so eba Dennis Nkrumah Kwasa haso fo player no latest ametete so no so ba Jeffrey Schlop wano so eba Fred Duncan wano so beba enni mlate latest a mensaka no so obno poma break here me de musam no ye dia ba yenko 11 wonders ni komo unu say 11 wonders after say ye were champion eja boboko ni to no enu mpanifo pa coach aye fan Prince George Kofi wano ene be fa 11 wonders juma na enu a 2 years contract papa no enso timi asan ya obaba juma edama 11 wonders Asante Kotoko Steven Amankuna yeso kodin se hu ema coach Prosperity etimi national man suspension say onko fie no onko gina home andra ena panifo santon sa the first Steven Amankuna eno awuro ma dako jacha Steven Amankuna eye first training at the Asante Kotoko after say your man suspension na eno so ya koma e first Asante Kotoko nyame adoma weekend omni bibia ni Gold Stars dia metete say Steven Amankuna beba no be bogam ni bi at the Asante Kotoko ede musam no ye dia ba Ghana League Clubs Association eye gaka on say Ghana top 4 first nanka Ghana ye bo league ni wi ye bo top 4 na me no kasile mpanifo ebetwem kujo fiano amoba na nansen ye mo na latest ametete say no meeting kase etimi koso a say de amatwa to say ye bo league ni wi a top 4 ye bebo sa Asante Kotoko sa so folk omuni an obi antimi an qualify kura top 4 no afia ye bebo say Ghana say top 4 no samba biema after the season no and top 4 no and so eba so edi musam no ye de aba na onum say former house of commercial affairs manager ye for Charles Quartin onum say imlebi no bodwuma edi man house of folk about commercial affairs manager na me no ka say the simpanifo ane ne trase ema mpanifo timi apam no na papa ne say onte ne ho ase ndra watimi drag house of folk edi ko Accra High Court a so free house of folk for our High Court omomra no moyi nsama no esa se kwan mo fa so pam no sika bia kam omom person betuama no etimi no ka say de opani a fan Charles Quartin what the house of folk etimi awuram our court a yade mo sam no yade aba Blasters of Ghana nyame adem ne management team no ebehia na fe omo da ben na team no ebe start campaign na de metete say 19th March and a players no ebe start report aba camp na fe Otto Addo Chris Wooten afe George Watson and Marcel Dudu Dramani and so matima start eyo omo campaign no and no come for by the musam no yade aba fe last story na fe minya mu fe mo boba na fe omna de Asante Kotoko yesi nyame adem ne coach Prosperity say mrante no home Faceman capsules #face the country eso ya semi ya de 70 by na makacha say general body pains o so na company so hunam nya yo ya afe waist pains o so company so sisi yo ya masa ko to Faceman capsules ni bi wachi no emrabo na wachi nkase na ho no o so le no pani mu yo ya ko to Faceman capsules ni bi ebetima boa afe Faceman mixture ye malaria ho entontom no o ba ke modan ne patam ha entontom eba ye papa na doba kwa ye betimi dia boy ho ban se na de wensuo ni toto no entontom be pan no wo mo wen ya leba ko pen na de be brain eno ani malaria na eno ani Faceman chese Faceman mixture no eno ani di to ase obi wa ha obowa asa in KFM ye sounds na ebom no ebom bum ko to Faceman mixture ni bi ebetimi to ase e dia ma afobi wo ha ni tinitimi dwa no te se bi agrada edwudwa wo wiem ko to Faceman mixture ni bi ebetimi to ase afi face alabera ointment obi wo ha oba bi wo ha otimi shatade ye twena wam essence rashes agini skin aboso ko to face alabera ointment ni bi udwale wi afabi sresem afi obi wo ha ni mpabo mu bom papa me se ko to face alabera ointment ni bi wadwale wi no fabi sresra wonam o pedudu atu awake modan eno ani both chemical yanko akemodan main station baby ankukofo no wono okwa so hwe both chemical bebre ho yafia ni chem chese wo green pharmacy ebenya bi ato of pharmacy drugstore abusu setam afake na pharmacy ya elate ewo ho woni doctor ana se kwancherefo no eni kobai 0205885000 0205885000 Faceman capsules #face the country #face your body we ni jumekwa mpapai wa mso ya seme ya agudie mu sam no
no at the by Sablo the best morning show host Master Ghana had the no crane yanka a banner jumana win ye or no twaso not for the morning show ne deno and the amawo.